Mına kozulu koylar gire başladı. Soda bolup atat mına. Görüңүздөр. Tuğandar, assalamu aleykum urmаттуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 22 февраль 2026 жыл Чүй облусу Сокулук мал базары. Туğandar, koylarдын баасын билип беребиз сиздерге. Каналды колдоп, бирден лайк басып көрүп туруңуздар. Эл ушунчалык көп, мына көрүнүп турат. Өзүңүздөр да байкайсыздар алдыдачы. Видеолорду тарттык, колдон келишинче козулу кой, кочкор дегендерди баардыгын. Королорду тарткан жокпуз. Бир туугандар сурап аткан, королорду тартпай эле, мондайларды тартпайсыңбы деп. Мынакей ой пикирлерди комментарийге калтырыңыздар. Биз менен болуп ар дайым көрүп аткан бир туугандарга ыраазычылыктарды билдиребиз. Анда эмесе баштадык. Чүй облусу Сокулук мал базары. Туугандар 0707 388 350 реклама үчүн номерлерибиз. Мынакей козу ургач экен. 6 тишке өтүп атыптыр. Канчага бербедиңиз ушуну? Мону. 30га, рахмат. 30га берилбет. Мына базардын кире беришиндебиз биз. Мына эми киребиз. Теке канча экен байке? Ва алейкум ассалам. Кантамар кандай? Жакшы, өзүңүз? 25 лира. 25. Жашычы? 2 тиш теке. Мына парода кандай? Арашан. Булакты көрүңүз, Номер айтып койбойсузбу ушундай текелерди издегендер? 0708 33 40 30. Чалып көрүңүздөр, теке экен. Туугандар мынакей. Кирели. Курс боюнча айтайлы туугандар. Доллар 87 сом 50 тыйын, рубль 1 13,5 тыйын болуп атат. Кочкор канча байке? 55 миң сурап атты мынакей. Кочкор. Тишичи? 4 тиш экен. Дон кабар деген. Мына базардын көрүнүшү караңыздар. Өзбекстандан көрүп аткан туугандар болсо 1000 сом, 150 миң сум болуп калат туугандар. Могу козулар канчадан экен байкелер? 20 сурап атам. Курукпу? Дүңүнө. Ургачыбы? 17 дүңүнө 17 миңден берем дейт. Мына ургач эркек кандай? Эркек. Баары эркек экен. Мына курбан айтка байлаза болот экен, Жем жегенби булар? Номер айтабызбы? Онлайн. Айтып кой. 550 46 64 86. Мынакей. Көрүңүздөр туугандар. Кечиресиз. Мына караңыздар. Достор, кетпик эмесе. Мондай козулардан тарт деген бир туугандар болду. Канчадан экен козуларыңыз? Баасы 11,5. 11,5. Ургач эркек кандай? Bir urgaçı bir erkek 11,5 миңден. Достор, туугандар, жүрүңүздөр анда. Кече, өтүп кетейин. Кече тартканбыз, кече комментарийлер жазылды туугандар эмеде. Королор тартпай эле койчу депчи. Бүт эле алып сатарлар деп. Мына дыйкандардын тартабыз анда. Ой пикирлерди жазыңыздар. Королордон көбүрөөк алам дегендер болсо деп тартабыз да биз. Ассаламу алейкум. Канча экен кочкор? 30 дейт. Мынакей 30 жол экен да бул жер. Мына 30 миң дейт. Мына кочкор канча кочкор? Баасы 270 экен. Сколько зуб? 4 тиш экен мына дуңгандар сатып атат. Кайсы линия? Золотой дейби? 270 миң. Канча? 270 миң. 12 миңден. Ургач эркекпи? Ургачлар 12 миңден мына козулар. Булчу байке? 22. Багылган кочкорлор 22. Тартабыз кана. Тамай? Канча экен? Бас 30 дейт. 30 дейт. Мына кимнолар алынды экен? Сурайынчы. Байке алдыңызбы? Канчадан? 40 миңден кочкорлор алынган экен дептин. Базар ел көп кой я. Кайнайт го. Мына алардан сатардан көп экен. Муш ел көп. Баачы баа кандай? Баалар кандай болот? Балар. Балар. Уктуңузго 270 дейт. Балар калпеле балы кымбат сурап атат. Кымбат сурап атат. Калпеле. Алганга келгенде байке алганга келгенде. Арзан эле берет мына нормально. Мынакей ушул козунун баасын сурап атат, козулу койдун. Канча байке баасы? 20. Козулга. Bir жаш. Бүгүн 1 жаш болуп турбу? День рождения деди. Канча байке баасын айтыңыз? 100. Жок, сиз Баасын кочкор түшөт да.
Bağısını aytпайсызбы? Bilbey эле сатып атасызбы? Ошондойчу. Бирөөнүкү дейт. Билбейм дейт. Майли. Канчадан кочкор? 20'dan. 20'dan майке. Базар кандай? Славый. Славыйбы? Өтө көп экен бирок эле. Көп. Мал да көп экен. Бүгүн аябай кайнап атты туугандар, көрүңүздөр. Кана мындай сатылган жерлерден көрсөтөлүчү. Жана видеонун үстүндө бааны айтпай койду. Бүт эле кочкорлор го, кочкорлор. Байке кандайсыз? Кочкор канча экен? 100. Канча тиш бул? 2 жаш. 2 жаш дейт. Чоң экен. 100 дейт. Мына козулу кой жана 20 деген. Байке канчадан? 20'dan деп атат. 20'dan боос экен булар? Жок. Козуларбы? Токту ат көрүм дейт. Мына. Семиз. Канчадан болду соода? Сода 19'ga чейин сурап 19 миңге чейин сурап атат, берилбеди. Соодаңызды берсин. Могу караларчы, каралар. Булар козулу кой, боос койлор. Боос козулу койлор 20'dan деп атат. 20'dan. Рахмат. Мына козулар. Эжем бүгүн бул жакта, башка жер. Эже 6 баш 13,5 миңден бересизби? Кочкорлорбу булар? Ургачылар. Эркеги да бар. Эркеги да бар экен. Мына ушундан мындан бияка ушундай чыга берет дейм байке. Баалар кандай булат? Ар кандай? Алсаң кымбат, сатсаң арзан да. Базардык өзү ушундай го. Могу козулу кой канча экен байке? 60 mı? 60. Тишичи? 4 тиш могучу могу? Bunun 2 tiş 45. 45, 2 тиш жаш экен, козусу болбу? O birinci tut. Койрук мощный экен, канча эркекпи бул? Erkek. Эркек экен, сонун экен мына. Биринчи тут. Соода болду ушул. Oğlum benim açar. Канчадан бербедиңиз, сыр болбосо? 40'a vermedim. 40'ка берилбептир. Мына. Рахмат байке, соодаңызды берсин, Ана бүгүн ушул жак менен тартабыз. Кече королор жакты тартканбыз, бүгүн тартпайбыз. Байке кандайсыз? Койлор канчадан? Иним 30. Бооспу, кысырбы кандай? Билбейсиң. Жакшы, билбейт экен. Кана кайсыны байке? Козулу койбу? Канчадан байке? 35'ten. 35 тиши канча койдун? 4 tişler. 4 тиштер, жаш экен. Kıygan koylar. Көрүнүп турат мынакей. Доңко бар деген. Могу кой жакшы экен, Koy alam degende. Мына. Bunu okşagan koy da bunu koy. Мындай, Yaş koy alam. Koy alam. Kilo aram çamça koy. Ya Канчадан? 35. 35 дейт. Kozlar beni. Коз эркек бургачы монун? Ol erkek bu. Эркек экен. Мунуку? Çok. Ya, bunu- Ya kozlu koy alam. Ар жакта экен, Козулу койлор көп экен. Ушуну канчага бербедиңиz эми? 38'e bir. 38. Balası çattı yine. 38ге бербей жатам дейт. Могу койлор канча экен байке? Козулу койлор. 45. Эгизби? Эгиз экен, 45 дейт. 45 миң экен. Kayısın linya. Кандай? Сайсын? Басычы? 35 lirayım. 35 миң сурайм дейт байке. Тишичи, тиши. Dişi 4 tiş. 4 тиш. Канчага бербедиңиз соода? 32'ye vergen yok mu? 32ге берген жок дейт. Жакшы экен. Койчусу менен берем. Жақшылау екен? Жакшы экен эт. Кана көрсөтөйүнчү, мына алыста жүргөн мекендештер мына базар деп ушуну айтат да. Сокулук мал базары. Туугандар. Aralaşma araşalım. Малдан да адам көп. Өтө. Биз дагы пробкада жарым саат турдук могу. Сокулуктан кайрылганда эле. Мындай болгон эмес, чынында. Пробкалар башталып атабы сезон. Кандай? Жаза кетиңиздер. Кана могу эчкилерди көрсөтүп кой. Эчкилер кимдики? Эчкилер. Эчкилер. Кандайсыз байке? Бааларын айтып коесузбу? Бардыгы эле 6 миңден. Тиштеричи? Жаш 4 тиш, 2 тиш. Рахмат. Мына семиз койлор бүгүн чыгып калыптыр. Кече бизде тапа койгом. Мынакей, бул жакта көрүңүздөр. Бардыгы даяр экен. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Бул сиздикиби? Ya bizden tanday veriniz. Кана тандаганга канчадан болуп атат багы? 20 miңден 25 miңге чейин. 20 миңден 25 миңге чейин союштар даяр булар, Дай yarım. Мынакей аласыздар, сатасыздар, мына. Бардыгыбы? Жап жаш экен, 2 тиш. Мына. Караңыздар, каяктыкы? Ошол. Bişkek. Бишкектик экен мынакей. Номер алып калтырасызбы? Доңко бар дейт. Макул анда. Дони. Мынакей көрүңүздөр туугандар. Жакшы экен баалары, бирок. Канчадан бир саттыңызбы? Men bele geldim. Эмиле, соодаңызды берсин байке. Мына кеттик анда эмеси. Номер айтпайт экен.
Tuğanlar, oy fikirlerdi yazыңızlar. Mına qo'chqorlar, qo'zilar, urg'achi, erkek bir cho'ng. Satıldı mı? Qanchadan? Qanchadan? 17, 11. 11-17. Молодец. Mana 17-11 mingdan satıldı. Oo. Dostlar tuğanda görüngüzler mınaki. Qozulu qo'y, qo'zi cho'moyib qoldi. Eje qanday? Qancha ekan qozulu qo'y? 43 ming ekan mana. Tishi qanday qo'ydin? Jash. Birinchi tut, ha? Bu yoqda da savdo bo'lib o'tadi dostlar. Qana ko'raylik-chi, qani ne savdo bo'lib o'tadi ekan. Qaysi savdo bo'lib o'tadi ekan? Bayke qaysi savdo bo'lib o'tadi? Sir bo'lmasa. Qanday? Qaysi echki? Qanchadan? 100,000 ming o'yladi. Qancha mingga? Ne bloger be. Ha, aytib qo'yamiz, bahosin. Aytib qo'yamiz. 10 ming, ha? Bo'ldi. Echki savdo bo'lyapti, 10 mingga deb. Mana muzolarga da o'tamiz tug'anda. Ayoy ko'p ekan bugun. Bozor mana shunday. Mana qo'zulu qo'ylar. Charba. Qanchadan ekan qo'zulu qo'ylar? 26'da. 26 mingdan ekan mana. 26 mingdan ekan. Qo'ylar tishlari qanday bo'lardi? İşler var. Barmi? Mana 26 mingdan de. Siznikichi bayga? 32 mana. Qo'chqor bu? Qo'chqor ekan. Bir ay bo'ldi. Bir ay. Qanchaga berib edingiz? 28 ga. 28 mingga berildi. 30 olsa bereyim. 30 bo'lsa beretgan o'yi. Ma'qul, savdangizni bersin bayka. Mana. Ko'rdingizlarmi tug'anlar? Mana qo'chqor qancha ekan? Qandaysiz? 40. Yaxshi. 40 ekan. Qo'zi tisha? Qo'zi tishi bilan 40 ming. Uzun qo'chqor. Ular qanchadan? 20. Narxichi? 35 ko'rsataymi? Qo'ychi qo'y. 50. Bo's bu. Qo'zi mana voy aka. Qo'zi. Ha, ko'rinib turadi. Bu $1000. $1000 ba? Parod ekan. Qo'zi. Tish buzilay. Qo'ydan cho'ngdan bu. Ha, mana ko'rinib turadi. Alizroqdan ko'rsataymi? Yaxshi. Savdangizni bersin, ha? Mana bunday qo'ylar bor ekan aka. Qo'zlar o'xshash. Qancha ekan qo'zli qo'y? 35 egispi? Egis 35 ming ekan. Voy. Tishi qancha? 8 tish. 8 tish ekan mana. Ha. Bular da egis ekan. Qancha bularınız? 35 mingdan. Surib otasizda? Qanchadan savdo bo'ldi? Necha? 30dan berib edingizmi? Qo'zlari bor ekan tegina. Mana qo'zlari mana. Hozir o'ta mening mana ejam olib sotar emasmen, diyqonman deydi. Toza diyqonman deydi. Nima qo'zlari? Qo'chqor qancha qo'chqor? 70. Tishichi? 6 tish. Qanchaga savdo bo'ldi? Пока soda bo'ldi. Bo'lalik, ha? Ma'qul, savdoni bersin. Savdo bo'lalik. Qancha ekan ikkovsi? 15dan turadi. 15 dan suralyapti mana. Ha, tug'anlar 15 dan suralyapti. Qana o'tdik. Qancha ekan? Qo'chqor. Qo'chqor emas. Qo'y bu. Oho, qo'zi bu. Mana qo'chqorday bo'lgan. Qancha? 200. Liniya qaysi? Afgan. Ha, Afgan. 200 ming so'rayapti. Qaysi? Qancha bayki? 50. 50 tishichi. 4 tish, he? 2dan 4, 50. Qanchaga berib edingiz? Savdo bo'ldi? 40 ga berildi. Ma'qul, rahmat. Savdangizni bersin bayka. Bugun o'ta ko'p ekan. Qancha ekan? Bayka. 22 so'm. Ya. 22 qo'zi ekan, qo'chqor bu? Qancha oylik? 4dan oshdi. 4dan oshdi, 22 ming. Savdo qancha bo'ldi? Pakatishga jangli. Jangli keldi, savdangizni bersin. Qana bayka qo'ylar bu? Qo'ylar, po'q qo'ylar, 2 tish qo'ylar. 2 tish, ba. Jangi tug'ur. Ha, bahsichi. Bahsi 45 dan. 45 dan so'rayotadi bayka mana. Bo'yli ekan, a? Qanchaga berib edingiz? Qanchaga savdo bo'ldi bayka? 40 ga. 40 danmi? Mana shunday ekan. Yaxshi. Bu qo'zi Mana qancha? 28 ming. Qo'zi qo'chqari? 28. Jelinlab qo'ydi deyotadi. Mana. Aha, rahmat, savdolar bersin. Qanchadan ekan bular? 60 bu 30. Qara 60, urg'achi bu. Kaç qo'zi? Qo'zi urg'achi. Liniya bormi? Liniya bor. O'shaning uchun 60 ekanda. Jo'za liniya.
Bunaqa savdo bo'lyapti. Bunday ko'rdim. Mana ekoni 32 mingga. Ko'ryapti bayki. Yaxshi ekan, qo'ying. Mal qilgan, ha? Qanday? Ekon 32 ga beryapsizmi? Aydan. Mana mallar kelyapti. Bunlarga da o'tamiz. Qana aydangiz. To'xtu ekan-da. Aprelda qo'shdi. Nos ekosini 32 ga beram deyapsiz, birovni. Birovni? Ha, o'shani aytamda, menda turib qolib. Nega bayka o'ylanyapti-ku? Ha, bo'ldi. Ko'p bo'lganda. Sraz oladilasa? Ha, yaxshi. Vaqtini bilaman. Biri 32 ekan, biri. Qancha tish ekan? 4 tishmi? 2 tish ekan. Qancha bahasi? Buna qo's. Bahasi qancha? 40 deydi. Satila turgan yer 40 ekan mana. Va alaykum assalom. Qandaysiz aka? Ova. Qanchadan? 33 ming. Bular qo'ylar bor. Qo'zi? Bo'z. Yaxshi, savdo bo'ldi aka? Qanchadan berib jatasiz? Yaxshi ekan bunda, o'ngdi. 29 dan. Ha, rahmat. Savdangizni bersin. Mana do'stlar, tug'anlar Remi. Arasında. Qo'ldan kelishincha ko'rgazdik. Bunda muzolarga o'tamiz. Bugun el ko'p, ayavay. Mon qo'y qancha ekan? Birovku, ha? Ha, mana muzolar. So'ratat muzolarni nega ajratib sotatdi? Emizish kerak enesini debchi. Demak, o chuyda shunday tug'ilganda sotat. Anan süt beradi o'zlari chaqalab. Shunday süt beradi tug'andar. Naki satib yet. Enesidan ajratib oladi. Mo ikki qo'chqorni ko'rsatib qo'yildi. Qo'chqorlar qancha ekan bayka? 50 ming, 35 ming deydi. Qo'zlarmi bular? Qo'zi. Bu qo'zi. Pulchi? 4 tish ekan, ha? Yaxshi. Naki ko'ringizlar tug'andar. Shu bilan videoni jintaymiz. Xato kamchilik bo'lsa oldin Alloh kechirim so'raymiz. Videoga like bosib kanalga qatalganda unutmangizlar. Mo ejani qo'zlarni so'rab qo'yingchi. Eja qo'zlar qanchadan? Ha? 20 mingdan. Urg'achi qo'zlar ekan, 5 bosh, ha? 20 mingdan ekan. Buni aylantirib, alizroqdan qilib ko'rsataylik. Qanchadan berib edingiz, eja? 16 dan savdo bo'ldi, berilgan yo'q. Savdangizni bersin eja. 16 dan savdo bo'lib tur. Mana berilibdir. Shunday.